Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad fasting bebre ben kremofo ye nyina e boni fa free fasting ko enye so obi ye fasting no be komaka obi ye fasting na bia onya ka bia dabi nyasan komsheni kan wo se momma ye nsere boni fa che onyankopon tumfo onyankopon che na ye boni atie ye nua na de nua na ye boni atie onyame ne bo no enti se ye taye nua na ye ta onyankopon. This is the time say minua obofo ene ye papa adumi chiedia papa ye papa oye panyini bia so dia mantemante panyina wo de waso ema nipa bia no wo hye nyame abufu ana akora bia so wo ye wadwene se obedi panyina tembia so wo hye nyame abufu de bia nyansafo bia no otumodemfo hye nipa bi nso akasa fi ho hye nim de kasa de wo ye no utu amana kasa bia to adumi chi wanyini wonim de wo hoden ana wonim nyame se de nyame tie na ade na mu control etsankofo mo tata sofo chi nyina ebre evon won fi na titi omumu mesi onipa odon no betima ye otamfo ye yi sofo to nchen a obetimi awo na wo hu ni se senkoye na gya abusuafo memo bibia kwa badia ba EA Trend TV so nya subscribe ya na chese why then what subscribe no wa like no wa share say de be ya wonu bia onyanya hint no no so be ye den ebenya bi ahye because EA Trend TV de adisua chese bibia bi ehihim life and colored ene aba be pie Kumasi Abrafo Kokobin Apostle John Sule Buampon a footballer former footballer e ba no ball first no dia eyes enye easy and I come into something to make sure boys in the din no sre papa e ma kwa baba EA Trend TV so ya nua akatachie minim se Nyankopon adom bibia so boko nyametuminti ya da so kati asefo. Wow papa em se wo brenti ye bebo bibia tel na chese yako se wo ye sofo Ghana hadie e ba asofo fo na wudi mu pa ye ya chese wo kase ma yeti ena se wo nyonko asofo fo no bi nso eye hwinhwim de di kan apostle a friend is saying Adum Chedia Prophet Stephen Adum Chedia oni Reverend Obofo minim se eye den ya media no wo ya active so nti wo hu de eko enche bia na Reverend Obofo be ye video sobolo ensuo friends sobolo na enye juma eye juma adena Prophet Stephen Adum Chedia no ya le dada adena onum bi ma ne ho nye like okaka se fin bebre e kire papa nti wo ye sofui sa na se banana eda ahwefo ene atiefo ahyensude ase na eda otumfo Nyankopon ahyehyɛ wada sukura ya hoɔten wɔ ya atwenim de minim wɔ honhom ene wɔ nyame mu ne hyɛ obi a ogyina nse nyame hwɛsofo bia no ne kasa mu yedu okay na eba nyamso na yefo mo aba so de bɔbra ma no so abapa okay na se otumodemfo wia wadwene ewo sofo dwuma mu a wode ahantan bi a eye kasafie eye aboshebode de to so tetem bia na kasa bia ka bia no eye kasafie kura ne nkofo obo abaso obonefo sa na otie owia adwene no de yesa de no na de wo kan matibi na mahunu bi so okay se osofo de esese o ma kasa emenyam okay ese o kasa hote okay ese ohunu ba bia wugina okay ebufuo ba edi na bufuo ba na wakai se Moses ebufuo ti no o de mransem du hwe ema asase ebosha asase no ne nensi so enti edi ne se besi a wobetu onyonko sofo atem ni nyina ya honhom bi ene wia sade no wo wia wadwene enti oni beba won no waka sema ni kwase nka woka so because Prophet Stephen Adum Chedia enso ye video bi ebeto eno so mo ye de to watch pa but one thing about social media ni renfi bibia ade biara obe video about 4 years and 3 years ago but on say honest Stephen Adum Chedia kwa committee ma ye ko fo bebre bloggers fo bebre o ma post say Obofo ntimi hwa Adum Chedia nim obofo afele ni trimpoto because wodi kan kasa didi papa na tem bebre nti this is the time say minua obofo ene ya papa Adum Chedia papa ya papa oye panyini na panyini bia so dia mantemante okay panyini a wode waso ema nipa bia no wo hye nyame abufu okay ba wo hunu okay ana akora bia so ye wadwene se obedi panyina tembia so wo hye nyame abufu okay den kanan kamnim se obofo be ye ne hye ewia so ho
say otumodemfo wia yara jusu wia wadwene nyankopon de amawa wo be big mistake. Okay. On say ye enipa mo omo di obofo achi ene omo di papa na chi ni nyina no omo ye papa na tamfo say omo mienu say akwakoye war between them. Eti na meka say obi a wo do no obetima be yo tamfo. Okay. Sanatio enti obofo omo di obofo achi nyina no se obofo tenase a na obusa no ho hye enti se me take action bi a enipa omutumi fu hye minyan no dodo hye na omote hye wo me ho. Okay. Ese kokubo for study side. Okay. Ana ye papa so se o take action bi no omusa no ho hye enipa dodo hye ene ka papa nya abotre. Okay. Sa mbenifo mi enu so obi a omodwo nyina hye ntimi emie na ka se papa nya abotre ene mu hye eye otamfo no no munam. Otamfo eno no munam. Say friends say penny dey make us say he into penny for because reven obofo ayen bia owo asofofo mpanifo anase owo papa mpanifo wo na sorry a ebia committee mi so atu ne fo bata amasa anam je eye hunumu ana omunim omo ya odwense bia omutu bofofo a omfa ye nwene sa manipa ebi so o ha omusuro anam se ye nwene sa manipa wo ye nipa o mere e wona wieye. Okay. Onipa wo mere wona wieye bia na o ye netie. Okay. Enti wonsom bonsi obia. Okay. Nemo ya dum bi ekura tumi na ede ne di ama no. Okay. So ati ase edi se kokubofo no ebia na no e kan sem bi atia adum chedua ye musa nse edi enti na wo kan sase na edi na ohunu na nti ase so sese. So ati ase edi na ohunu ye na edi na ote ye na nti ase a wote asem na ase a wo ka bia kire papa na etese. Okay. Wow. Ana papa no so no ono so do ote ye no se na ote ase na nti ase etese na ye honkonkono ene kasa chi omumie ni nyina na. Wow. Anase nipa ne. There's a video being so sabe popi na papa dumchi ne chief make us an elders council or watiku bi a empanifo na da no almost the one ya brobo for say omunim na say obofo nim na so obie na no kasa kire papa no bioma ade efe be ye ne tan safi hunje nyamesom enipa nti nyamesom ahye omo kan sa nyaa omo nyina nti nyamesom ahye ebie na obi ti ho de papa na ofrantuma no eka no wonyanko beka chapa so wonya sa kasa ne ka na so ebia wontimi nka de bia nyansafo obia no sabi otumodemfo hye nipa bi nso akasa fi ho ewo ho. Okay. So ati say oh to why not in warning so when you dia kasa bi kan kacha papa why nyame adwuma die papa betin sem bebiri papa yenya ne yenko yanim ene mature person say we ya papa ne bambo shame we no fi say baba TV so na wona Moses ya nyame fa sama ye twabo Yesu Kristo timo se bibi to sesi ana because one na ama no efide betimayu sure entu frantuma o so wa himfie e so hwia ni mudie kasa because dia wo ye no utu amana kasa bi ato who say primo mako yes and because one papa chi adumchi wanyini wonimde won hoden ana wonim nyame se di nyame tie na ade na mu control ana mu control. Okay. Enti mo say odumfo kumfo ana mudi na chi na mutututu no na nyankopon fa sama papa eda ne dem a wonu mo na dada dem wo da bi da na se bibie ne enyo ni nyankopon temasem sure adna mu nyama nyankopon na nyame ni nasem na mana mukodi sade ama no enti sankofo mo tata sofo chi nyina bebre evil won fi na titi omumu because oh yes me ni dem ka mesi onipa odon betima ye otamfo onipa odon no ewiase no yete no eyesum ne han na eye adwuma ne esum nyuma nkon na han nyuma nkon ba onyankopon kan se esum nkon na han mara no esum ko ntwon sabae edu ye de na obenya nkofo bo nchen a omo fi so mpoase so no motaw edu obegyina wo ka se ye kasama obi ahun se odine enye ono nkon ni ma police fuo say statement no na se
onye obofo ni scansin omo obofo ni so enti we are mature person we feel say we are mature we nim di e wo sunsuma we bajumba we hwe love ma shake about a bitch I do something we meet kasa e di Ghana pa sa short memory na o manpanyin kan e ya adwuma o e ya adwuma na se because bu a o kan na odwun se me kaka se wia o tena se dwene o kasa na o kan de betimi ede ehyi entimi de futu a betimi de ama opanyini obofo no hye okay papa ni betimi awo no okay ye use of to nchen a obetimi awo no okay na wo hu ni se senkoye na gya eni papa ananya bufuo bi ana odo be kansa enka dia na obeka obi ne kansa akere ni papa o kan wi o muko meeting so wa fele poto enye se wa fele poto de wo mu ni se on se nipa on ye nipa se o ma obonefo kwan efa nipa mu kasa kire wa obedi wawu okay enu so ko hu papa no wonya na ko be kasa no ho because ne papa no okay so ati ase se o hu papa no obe papa na enka bibia ni ho okay I believe say e ko betima kriti but enipa aye somo mo na say usuro no enipa nti ana wantimi ankrush papa no but so ye nyaminti a enka oben no ti omufre yi no na eba efie no e na obeye video say o suma letter e de akọ adumche honum e asumje letter o se de atwam no entwam na ontu ne bloggers for no for because bloggers e bi mu di na tem say ohun papa no den ontime wa fale ni tri ma so mu gu na ni mu ase ohun papa no afedi tri papa ni ba wi asansa na oba wi ase enye sofudie ene ye di pagya nipa wa henie mu okay e onyame ho de ni pagya nipa wa henie ti papa no say obi di sofugya papa no say papa ni di sofugya nya no nyankopon hwehwe ne mo nyankopon hia bone fefire ade ba yesu be wuye ne say enipa ni nyankopon tem no empatade ye mogya ne be pata ne atima ko nyankopon kye na emede we bone akyeyem eti na yesu be wuye no eti osofo ntimi fa bone nkye no wontimi nye kristo ni ma ne nye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad okay fasting bebro benkremofo ye nyina e bone fefire fasting ko wow enye so obi ye fasting no obekọ maka obi ye fasting ne bia onya ka bia dabi nyasan komsheni kan wo se mo ma ye nsere bone fa kye onyankopon tumfo onyankopon kye na ye bone atie ye nua na de nua na ye bone atie onyame ne bo no enti se taye nua na ye ta onyankopon enye sa de ne afa ye fronto ne ka kye onyankopon hye wo hu ye so ye mo bo efise ye so ye bone ni bi asa wow etuntimi fa bone ncha wontimi nya sof ma ne nye wow enti men fra so ye sofo ne wo ye satan somafo obonsam ne ntimi fa de nche wow ti yesu be wu man sebaya ye betimi akọ ahimwa nanim na ebu nkotudwa na nka metua so da nka tenda krashe me se na kse me se me hwe akọ bi asum do be me se ke me hwe na sum no sire na me so siru tri se akura ba na me se sire o nse me ka di agro okay be ni kwa se nka me ka obi so tika na sofo pa na o kan sa asemu sofo no isini so be hwe akọ bi asum oni wa ifa hwe ebu akọ so be hwe akọ na sum kokumi bua na o se ampa sofo ni jigaye so enje na o keka bia ka ho na ye dem ko kan sa kasa ye de na sofo shilo ko kan wo se o mu bia nya sa asem na kan ye no e di bi hyehyem enti sa na obofo so kan sem bi na se wa ma na ni ama no ho so ntam se de bi bebi o ti no nyu bia de pana sem because bi ti asole dem o hito enti no ya o enti na o ye sofo emfa hu politics wow wo ya wo sa so bia posma e da beto ho na wan sole no obonkofo etum obi du atem etimi ne no asofo gidifo a yefese ya kristofo ne se asofo no se ye nhwehwe nyame ahoden wa ya adwene na sabi obofo we nipa opanyi adumche we nipa na omu nyina fa cross baako ana aso ahye yebetimi aforo ya bepo no so enti asofo hia mpaebo asofo hia me mo na obom pae ma nkofo no na demons ne prepare se be gu animas enti yesu ko bom pae no ofasuafo du baako nya du mienu na baako afirim dada du baako ono mo koto adi nkomo no se meba okọ sa ba no be yi mienu firim ne ka 9 busa won se sa number 9 wo de ye de e sunshuma de na odi mienu ye de ekoe odi mienu koe no wo sa ko hia mpanifo mienu bi wo so obi aso fa ne partner enti nyamesom e ya adwene ti wo se mo sachira mo adwene enti mi ametie
Wow, shame. Betty my idea, Manayo, Nemo, and Mammy just into the amount. Nemo Shinamia, or Sissi Nipa, no shady penny bonam. O penny, Papa, and Jennipa, Doma or Domono. When the Casa is so tear. A bit to Yona. Or so Casachreno, then so I'm forced to command me and Yajuma. O could tear Nipa, or say, baby, I'll come, I would do for Chrome, I would tear the Nipeka. And we did the patchy. Papa, so can say UTA supporters. Uti Mama Chan was she, no one tea on Concon said the Wafferona. Papa, be a big mistake. Papa Minty Nipa, Nimuti the Waffero. Mini Bofu, Kwaku, I know you were, Mr. In Tiani Pawati, Tia de Waffero. Now the Waffreni and a cough was say, or Becanyabo. One who couldn't kaboom, and what tea. I read him where you pa. I did hear. Wow. Okay, we see for. Aha, seen a breve me a crime de and then commodity and so see Papa attending can Apostle John Sule Bompon. When you subscribe to channel, I know why is sharp not subscribe. Said there be a video be a debate to be an Ubenebi at the Ashe.